إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الفصل الثالث والأربعين. Kita kelas yang ke-43 من دراسة اللغة العربية سهلة باستعمال كتاب اللغة العربية سهلة, menggunakan buku bersiri bahasa Arab mudah ini. ونحن في آخر الصفحة. Kita berada pada muka surat yang akhir. Minad darsi al-khamis, daripada pelajaran yang kelima. Minal kitabi al-khamis, daripada buku yang kelima. Min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah. Al-an nahnu fi as-safhati al-thalithati wal khamsin. Sekarang kita berada pada muka surat 53. Wa fi hadhihi as-safhah nahnu nujibul as'ilah. Kita akan jawab soalan-soalan allati tata'allaku bi al-hiwar, yang berkaitan dengan perbualan alladhi qara'na sabiqan, yang kita baca pada kelas yang sebelum ini ya. Raqmu as-sadis, nombor 6 ini, ajib anil as'ilatil atiyati musyiran ila nafsi. Jawab soalan-soalan ini berkaitan dengan nafsi. Raqmu awal yang pertama, fi durjil ustadi kitabani. Fi durjil ustadi, di dalam laci meja guru terdapat dua buku. Ayyuhuma li Hasanin wa li Aliyin. Maknahu, mana satukah kepunyaan Hasanin dan mana satu lagi kepunyaan Ali ya. Fa'al jawabu min an-nafsi huna. Fa'jawab al-kitabu alladhi ghilafuhu ghalidhun li Hasanin. Buku yang kulitnya tebal itu kepunyaan Hasan. Wal kitabul ladzi ghilafuhu raqiqun, dan buku yang kulitnya nipis li aliyin, kepunyaan Ali. Atau mungkin naqulu al kitabul ladzi ghilafuhu raqiqun li aliyin wa amma al kitabu alladzi ghilafuhu ghalidhun fahuwa li Hasanin kama tasha. Hadha huwa al jawab li ar-raqmi al-awwal, untuk yang pertama. ثم الثاني الجملتان اللتان على سبورة من كتبهما وبأي لغة كتبهما وما معناهما. Bermakna dua jumlah yang di atas whiteboard tersebut, man katabahuma, siapa yang tulis, wa bi ayyi lughatin katabahuma, dan dalam bahasa apa, wa ma ma'nahuma, dan apakah maknanya. Fal jawabu al jumlatani allatani ala saburati katabahuma Husainun. Yang tulis adalah Husain. Katabahuma Husainun bil lughat turkiyati wa siniyati, dalam bahasa Turki dan bahasa Cina. Wa ma'nahuma, dan dia punya makna adalah nahnu tullabun azkiya'u, kita adalah pelajar-pelajar yang cerdik. Ar-raqmu ats-tsalits, nombor 3, kaifa ta'allama Husainun al-lughat at-turkiyata wa siniyata. Macam mana Husain belajar bahasa Turki dan bahasa Cina? Al-jawabu, ta'allama Husainun al-lughata turkiyata min abihi. Dia belajar bahasa Turki daripada abihi, li'anna abahu Turkiyun, kerana ayahnya adalah orang Turki. Wa ta'allama Husainun al-lughata siniyata, bahasa Cina, min ummihi, daripada emaknya. Li'anna ummahu, kerana emaknya Siniyatun, emaknya adalah orang Cina. Wa huwa takallama ma'ahuma mundu siwarihi, dan dia belajar daripada ayah dan ibunya sejak daripada kecil. Ar-raqmu rabi'u
Aina wa mata waqa'al hadithu wa ma huwa as-sababu. Di mana dan bilakah berlakunya kemalangan, wa ma huwa sabab dan apakah sebabnya. Fal jawabu waqa'a al-hadithu. Waqa'a al-hadithu kharija al-madrasati. Atau naqulu qariban min al-madrasati, berdekatan dengan sekolah. Mata bila? Inda ruju'i tullab minal madrasati ila buyutihim. Pada ketika pelajar-pelajar keluar daripada sekolah untuk pulang ke rumah. Wa ma huwa sabab? Bisababi infijari ihda ajalati sayyarati abiha. Kerana bocor atau pecahnya satu tayar kereta ayahnya. Ar-raqmul khamisu min aina arafa ra'isul fasli anil hadithi. Daripada manakah ketua darjah tersebut tahu tentang kemalangan tersebut? Al-jawabu arafa ra'isul fasli anil hadith minat talibi, daripada seorang pelajar lelaki alladhi intazara hafilata al-madrasati liruju'i ila baitihi, yang sedang menunggu bas sekolah untuk pulang ke rumahnya. Ar-raqmu sadisu nomor 6, limadha farihal ustadhu wa mad du'a'u li tullabihi. Farihal ustadhu, gembira ustaz, binajahi tullabihi, dengan kejayaan pelajar-pelajarnya, wa ad-du'a'u lahum, dan doa kepada pelajar-pelajarnya, zadakumullahu ilman nafi'an, Allah tambahkan kepada mereka, Allah tambahkan kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Huna fanaqulu zadakumullahu ilman nafi'an, Allah tambahkan kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Sema raqmu as-sabi'un, istabdilil ismal mausulata alladhi fil jumlatil atiyati bil asma'il mausulati alladhani walladhina wallati wallati wallatani wallati wa ghayyir ma yalzamu. Maknahu, tukar ismu al-mausul huna min hadhihi al-jumlah kepada alladhani walladhina ila akhirih, thumma tukar apa-apa yang mesti ditukarkan berkaitan dengan kalimah ini ya. Fa al-jumlah huna at-tilmidhu alladhi qira'atuhu mumtazatun ahabbahu mudarrisuhu. Maknahu, seorang pelajar lelaki yang bacaannya adalah mumtaz, adalah bagus, ahabbahu mudarrisuhu, gurunya suka kepadanya, gurunya suka kepadanya. Fal'an nahnu nughayyir mathalan alladhi ila alladhani. Famithalun at-tilmidhani alladhani, dua orang pelajar lelaki, alladhani qira'atuhuma mumtazatun, bacaan mereka ini mumtazatun, ahabbahuma mudarrisuhuma, guru mereka sayang kepada mereka. Alladhani. Summa alladhina. At-talamidhu alladhina, lianna tilmidh huwa mufrad, musannahu tilmidhani, jam'un talamiz. Fa-at-talamidhu alladhina qira'atuhum mumtazatun, ahabbahum mudarrisuhum, guru mereka sayang pada mereka. Fal'an al-mu'annath allati, at-tilmidhatu allati qira'atuha mumtazatun, ahabbaha mudarrisuha. Allatani allatani qira'atuhuma mumtazatun, ahabbahuma mudarrisuhuma, guru sayang kepada mereka. Sama akhiran tilmidhatul mufrad, musannahu tilmidhatani wa jam'un tilmidhatun. Fahuna at-tilmidhatu allai aw allati qira'atuhunna mumtazatun, ahabbahunna mudarrisuhunna. Hadha huwa. Alhamdulillah. Nah, insyaallah antum tafhamuna. ثم أخيرا الرقم الثامن، استبدل الكلمات الحمراء المذكرة بالكلمات المؤنثة
والعكس بالعكس ثم اكتب الحوار مرة أخرى. فمن هذا النص نحن نقرأ مرة أخرى، لكننا نغير الكلمات المذكرة إلى المؤنثة. فإذا وجدنا المؤنث ونغير إلى المذكرة، فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا الحوار في الفصلية. الأستاذ الآن نغير إلى الأستاذة ورئيس الفصل غير إلى رئيسة الفصل. فهنا الأستاذة: يا رئيسة الفصل لمن الكتابان اللذان في درج مكتب الأستاذة. رئيسة الفصل: الكتاب الذي غلافه غليظ لسلمى. نغير هنا لسلمى. والكتاب الذي غلافه رقيق لنجوى. خرجت كلتاهما. الآن كلاهما مذكر مؤنث كلتاهما، فهنا خرجت كلتاهما من الفصل بعد الحصة الأولى. هما الآن في إدارة المدرسة لتسجيل أسمائهما لمسابقة حفظ القرآن. الأستاذة: الجملتان اللتان على السبورة من كتبهما وما معناهما. فالآن نغير إلى حبيبة. نعم، أنا كتبتهما. الجملة الأولى باللغة التركية، وأما الجملة الثانية فهي باللغة الصينية. كلتاهما معناه كلتا الجملتين، كلتاهما بمعنى واحد، وهما نحن طالبات، طلاب للمذكر وطالبات المؤنث. نحن طالبات ذكيات. الأستاذة: هاتان اللغتان كيف تعلمتيهما؟ فنتكلم كما هنا مع حبيبة. كيف تعلمتي؟ تي هنا معنى حبيبة، وهما هنا مفعول به، معناه لغتين. فحبيبة: أمي تركية وأبي صيني، وتعلمتهما منذ صغري في البيت. الأستاذة: ما شاء الله يا رئيسة الفصل، سمعت أن أحد الطلاب، إحدى الطالبات للمؤنث، untuk مؤنث. فالآن untuk مذكر أحد الطلاب في هذا الفصل وقعت في الحادث، terlibat dalam kemalangan jalan raya. فهنا نقول ما شاء الله يا رئيسة الفصل سمعت أن أحد الطلاب في هذا الفصل وقع، يعني مذكر، وقع في الحادث. ما اسمه وكيف حالته الآن؟ مذكر. رئيسة الفصل الطالب، مذكر، الطالب الذي وقع في الحادث اسمه، وهنا نغير، اسمه سارة. لا، اسمه لا، ليس مذكر. فنقول الطالب الذي وقع في الحادث اسمه جعفر، namun Ja'farun, وهو الآن في المستشفى، dan dia sekarang berada di hospital. Al-Ustadzatu syafahu Allahu, aina waqa'al hadithu wa mata. ثم رئيسة الفصل: وقع الحادث قريبا من المدرسة مساء أمس عند رجوع الطلاب من المدرسة، وكانت أمه وأخته، emaknya dan saudara perempuannya, ma'ahu fi sayyarati, berada di dalam kereta. Salima ummuhu, emaknya selamat, walhamdulillahi, wa amma ukhtuhu, sementara saudara perempuannya, fabiha jarhun, ada luka, lakinnaha qad kharajat minal musashfa, tetapi dia telah pulang daripada hospital. Al-Ustadzatu: hal arafti sababahu, adakah kamu tahu sebabnya? Ra'isatul fasli: na'am araftuhu hadatsal hadithu
بسبب انفجار إحدى عجلات السيارة. الأستاذة: من أين عرفت هذا الخبر؟ من أين عرفت هذا الخبر؟ فرئيسة الفصل: عرفته من الطالبة. نغير هنا الطالب إلى الطالبة. Saya tahu daripada seorang pelajar perempuan allati intazarat, yang menunggu hafilatal madrasati, bas sekolah dirujuk untuk pulang. Al-ustadzatu: aina tullabu? Ghair ila muzakkar. Aina tullabu alladzina natijatuhum mutamayyizatun fi imtihanihim. Ra'isatul fasli: dhahaba ulaika tullabu. Pelajar-pelajar lelaki tersebut telah pergi ila al-maktabati, ke perpustakaan, litaswiri bitaqatihim, untuk photostat IC mereka ni, kama talabat minhum mudiratu al-madrasati, seperti mana yang telah diminta oleh pengetua sekolah perempuan tersebut. Al-ustadzatu: ya talibatu, wahai pelajar-pelajar perempuan, qad akmaltu tashiha awraq imtihani kunna limaddatil lugatil arabiyyati. Masyaallah, natijatu kunna mumtazatun wa kullu kunna najihatun walhamdulillah. Kullu kunna najihatun walhamdulillah. Fa ana masruratun jiddan. Saya gembira binati atau binajahi kunna, dengan kejayaan kamu. Zadakunnallahu ilman nafi'an, Allah tambahkan kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Fa at-talibatu Allahumma amin. Wazza'at al-ustadzatu, ustazah bahagikan awraq tashihi ala talibatiha wa tullabiha thumma bada'at tadrisaha. Wadah? Famaknahu alhamdulillah, nahnu al-an nafhamu wa nastati'u an nughayyir. Kita boleh tukarkan nama, atau nahnu nastati'u an naqra qira'atan sahihah li hadzal hiwar. Kita boleh baca perbualan ini dengan bacaan yang betul, bitarjidi al-muzakkar ila al-muannath wa al-muannath ila al-muzakkar, dan kepada muannas pada muzakkar. Fa insyaallah, na'am, la'allakum turaji'una hadha ad-darsa wa natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.